Вона вперше вийшла на сцену у концертах Бориса Шарварка, коли їй було лише 12 років. Вітайте! Зараз на сцені заслужена артистка України та Автономної Республіки Крим Ельзара Баталова та балет академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України. Весна прийде. Nereye gelsem kayda olsan bütün dünya dar. Kara gözlüm meni beklep yollarga bakar. Yolga ketsem kalbim sana taşlayım. Yolga ketsem kalbim sana taşlayım. Sevdiğini vatanım men sana yırlayım. Sevdiğini vatanım men sana yırlayım. Елден далғалана, саңа бақсам дүлбер халқым, юрегім қубана. Саңа бақсам дүлбер халқым, юрегім қубана. Ельзара Баталова.